Terus ayo. Masih buku CB L tahun 80 tahun nih. Regane. Regane. Niku BPKB tok. BPKB only. Oh, ana rego piro iki? Ora tak dol, Mas. Alah. Rego piro? Ora tak dol. Oleh grembyong kok randu iki lho, Lur. 2016 17 juta ya. 17,5. 17,5 lho jare ora didol. Nek paling 17,5 maksudnya didol. Oh, nek wae 17,5 didol. Wah. Kurang dikurangi. Ya kurang dikurangi. Iki Lur CB 2013. Paske duoper. Mesinnya halus. Wis 1 juta mek susuk sak senenge kono. Maju. Info maju info. Tak obral yo, motor sakmene gedene ora ono 15 juta. Piro? 14 juta 200 mek susuk karo anu gamis. Walah. Mek susuk gamis ayo. 2017. Pisan susuke gamise. Lho, lah iya. 2017 good kondisi, Bos. Oke, siap. Cemplung nyorong kok. Dana pelajar iki Mas Celeng. Lebar pecerai aja. Dana pelajar piro? 10 niku iki basike MP Primus. Primus tahun 2010. 2010 surate yo MP. Suratnya MP Mas tembus. Wah, ya oke, siap. Mati pirang tahun? Matine 2015. Oke, tidak sama. Wah, ini glory. Wabang 11.300. Iya. Montor wabung api. Lah. Mending yo. Mending. Lah. Ini kapok. 11.300 mesinnya kayak kapok ya. Oke, siap. Tahun Tahun 2015 belum tembus. 2014 akhir berarti ya. Harga Harga 22.500. oke, kondisi Kondisi full mobil. oke, siap. Tahun piro Mas? Kok gue tanganmu nih? 5 juta. Lho, 5 jutane go. Tapi RDKW Mas, RDKW. TRS yo. TRS 91. Suzuki Mas. Oh iya. KW. Oh iya. Tapi Wah. Anyar. Beh, Ada semua. Loh. BPKB, buku servis. orang 24 bulan piro lho iki lho? Bulan 8, Mas. Bulan 8. Buku servisnya JP itu 8. Walah. Tak ibu dhewe. Regane lur. 18, Mas. 18 nego yo. Iya, mek 18 nego mek susuk. Mbok dol piro iki le? 4 juta susuk. Susuk piro? Susuk ade. Susuk aki. Tahun piro iki? 2011 Patu Duro. 2011 Doro mati pajak yo. Wah, hari sebelum ini tahun 99 Mas. Impresa yo. Impresa 99 pajak urip Mas. Restorasi nan ulah tapi motornya ngene Mas. Regane? 6,5 mek susuk tak gelem Mas. Oke, siap. Mio Sporty murah meriah rego piro? 3.800 mek susuk. 3.500 mek susuk 209 lengkap mati. Plat Dura